아트시 알호 shikimithi 아절라 히보고노 닌 kumtsu 알호 shikimithi 스나 닌고 알호 잘라키 히보 칠린샤니 이게 아찬히티에 히토야니 know your spiritual status 너의 아웅클러 킬리 안캬 뭐뭐 아웅크에 킬리 안캬는 너의 이틸로 입규 베스 닝우 급잔샤니 이게 아트구 spiritual status 아트구야 spiritually ignorant 아웅클러 왜 탐라큐도 예 timkumtsu alhokubukini ana akpulvechono halwa epjuye efficient kini arota chatokulnepe timkumtsu alhokubukini ana akpulvechono ana tienikumlavechono kumopu ago alhokubukini go vechono ninkumtsu halwa ikem halwa ke ono timkumtsu spiritual status aungkhala akami apipishi hangyuye kumoy tono nyingwe sna timi amko gtu aguko gtu ajeli gtu gdalana pike golo gilo noye kuno golo ene kuno gugo mi hangena oplanet bavetal pension ikatuye spiritual ignorant aungkhala vetamlakyudo kuchok khu vetamlakyu Kristomi eben ege nyungno efficient agedo laki aro chigutsin chiguta chala hilihi apostle Paul na efficient agugo lo akpulum ko no akirin shibe patsane ege akirin hibaya kodo ye alholono aloksu ena vetakulu ena pieksu sibenge ono akpulim ko ono efficient la akpulim ko vetamlagim ko ono polna akin shibepane ige efficient la akpulim ko ye panang ye kyutoika panang ye alhokpukini kini kulu vechono halwa epkyuti ba vetamlage ningwe alhokbukini enakbul vechono halwa epkyum takyu panangwe spiritually ignorant spiritual poverty awukhala egono kum homikucho ike ibo pes pauper ye homeless aikikakemi killing mo kimi tibako bes pauper ebjin ike spiritually awukhala efficient la akbulim koye titoi ayegle kimi kela kumlomi aichika kimi na khake to gyugola la na khike teono polna alhovila alokutsu vetakulu piekshibes akpulum hibakotlo ipi kubepan ningno Deuteronomy mkutoku arjo kete bidlojikela Irzalim koye ampel hobdi alhona panang sas mana ena akuhuzgla ena faro gizla amchipchigi akichikgebu akımzapkımla kımzapımla panang sas ampel hobdi khige diskegi alhona panang velep kyuna ina nongumlala vetalkebu nong hetinatulbze ena nongu pelena tipo vetalpenkyu ina nong chmoy ebeben Christian mishiva kemu vetamla kemu tom akyuye no Christo mishive get ko noye alholokts alho vetakulu alho pieks kumasanen Teono chalano no tipo
Kristo mishwa kemu ve tamla kyu alhayla na tiba chaga ye no ya lo kubu kin ve chona khalwa ke ikemu alho villa alok sitslo ve takulitslo ena o aung lo ve takulu nye tika persitslo ipi alho villa inkulmasa kono efficient agugo lo keblim kotoi khinjina panangwe akirin shigala lipigyu girin shinen kisha girin shinen kya nal hovlen kwa jingim alhoen girin chilchen malam takim tim to muna tibab chekyu efficient la keblim kono khalwa kemu kuchok khwe tamla ke titoi tim to muna tisha girin shinen ninguno jana ke do chibdi chikake ajol hobdi lakin hobdi dilajkala ampiu jisna papu vilen kugela gila paki shakinshka ampiu jisna bjuno ipu oshkimti nono ikirin chulverske runo epi ampiu jisna akirin shepen tete ve talvekemi kiblim koye an kristan koye akirin shkela gila alhoyen kirin chulvatsa to tipo dolono kosh le molo kim Daniel na kirin shigala atsala tipo lono alhona pa kirin kosh le vetse ikim paya kirin tipo kokishle avhubushkyu ayri boleri kyuye atsalam kulaki kumvu fasting sket kono alho kokishle akirin tipo ayri bolo iri epinyu no Daniel ka kulen to lageti akpulimi shiveke runo kumtsu ve talan yukmoy ikemu ve takul tibole rinkyuye noye alho pumasanen bible pimasanen akirin shimasanen kyu ave bushangene tibare runo noye akamdu shibzu alho villa inkmasanen tishku ve jono alho na aloktsosnen alho na ve takulotsnen akikitsala ningno akila electric bulb esebangim bulb pai kumughakeu Christian mikto muna aje Christom ikemu bulb kumughakeu vetamla aloktsika ibzu aung khla kolona dibolono khingena dibolo advantage le ado kivil vechekyu mbomzu ve takımla dibodo ye tra satan ado kivil lawe chengecho Shaitan ado kivi nonom taki ve tamla kyu tiboye shaitan ado kivi lawechin teguno niu ve takulu kucho ve talkyu kristam shingi gono alholsa kimye akirin kimye enagugo enokuboshkyu tiboye gono akotola kike tibo itibenshen akinu amqwa akinu ye spiritually arrogant Christian misvay alhogu bugini ve talvay enono ya alhogu bugini ve jono khalvay ikimu spiritually arrogance kete kona baye awukla akegza kutovikyu ibu ahne shivebu alhola mamzi de wengez koloye ahne tibolongobzu kutavikyu tim Christian toma ngetiboye Corinthian aguguno spiritually arrogant gecho awukla kutavikyu akegza ashkhna ona khodu Corinthian gugoleye kije takyu gugo Corinthian gugoleye mte muzmogyu gugo Corinthian gugoleye asadu kumla gugo Dimapur la commercial hub la ayri bola Dimapur la kamsugela mte muzmogyu kumzap mlaketoi titoi Corinthian gugola mte muzmogyu asadu kumla and shibu salana kamzapu ibzu to the extent hamye akbulim shibzu pajak shesası kırnakyu tim tibago bopnagi alola haydengez kola akızı ki akisivli tlekhiyu gabes spiritual arrogance
Oghungu akekza kutoviku kushnya epku dibo. Ninkono korenten gugho status lana Ithilo ne. Tigono ningno hile alhotsa amko akinu atguno efficient ye ignorant vetakumla ikemu korenten gugho ye akekza gugho. Shibu salaikyu dibolono haydengez kolo pananguye akekza shigi dibolongo bzu alho gizla alho küxü hikiuni konsla ike ningma atgu korenten laki ajo kini akinu korenten laki ajo laki lejikela timi hibego kumtsu alho kubu kingi kimi vechona halva kim pananguye akekzala hangim polno pananglo yes ye bugirlo the Church of God in Corinth ipke panang ne kyukula khagapnamu Korenten gugolo alho gugolo Kristum kolo epiye yugiye panangno alhozla vetamla alhozla kutovi tishak tishnamu alho kubukini vechona halveke ono panang gis kabzı Korenten gugolo alho tim kolo yani epiye ningno hili Akukutsu tulungyue spiritually matured. Oghungu klayevekyu gugho. Klayevekyu gugho ye kunu gugho gena ba Philippine agugho ye klayevekyu gugho ye. Philippine gugho lo Paul ye bugyu ye non shikimithi ke. Kugono Paul ye Philippine gugho shikimithi masaveka. Pananguye ve talvekyu gugho pananguye akekza gugho gumo pananguye kutovekyu gugho mo bzu pananguye ve talvekyu hu Paulu missionary kimlala gutagil jigma ikemu utukta mala Paul na alhoka kyu kimlala li kutbotse Paul na Philippine gugho hut petsbzu alhotsa pespanung vile bibu panung ve talvegimza Paulye adbakebu Thessalonika love ikinu Philippine agugolo kiblim koye Thessalonika gugologi agoga bes missionary support ka bes Philippine gugono Thessalonika gugolo Paul olam lakhe tono Paul ne do ve talvekyu anyet ko kovekyu gugho uchoy tivekyu gugho villa ishipke non shikimithi kongu non ye utlaki jigmo bu utuktomo alho kimlala igolomla khaske te onu non ko shikimithi epi yebe buke isnanin kono ile alhotsa ajeli kthchul vekyu ye atguno Oghungu ve tamlakyu akinyuna Oghungu akekza agtuna Oghungu ve talvekyu alhokimla ena alhokimla ye kyukena tibo kutbokyu dibo ye timkuno ve tamlakina kuno Oghungu akekza gena timtibo ye missionary kimlango alhokimlango Timiru hakasringulat le panan klema lokumska. Kona ampujisna Jerusalem boy tulgena. Paye pamloi khivebe. Kona pamloi khivega. Pana Jerusalem jubukela beri kevkagete timi khetoni asale Oghungu tivagyu boy tulgela gila paye Jerusalem poitul gela pamloi khivegete tibulin kuno alhotsa ve talve akbul khitive alhoblo khingena timtiba koye timiru tiakyu hindu muslimi ena akbul jeli gidala asadukumla alhom tagyu ye kala timi Oghungu tiakemi timda ona alom suvenen gecho
ikemu tim kunono Christian me shivagim ve tamla Christian me shivagim akhnyasası azriye toy khangina tim ve klem al hokimla çasıcım de ono isna he inenim ko villa bakulo noye kyu kemla ve talanga noye awu khla ve takımla khla khapiyo noye ampiu itivagim noye akhnya hamla khibzı leyno kutavengyo ikemo noye Filipina golote alhokibikini ve talvebo alho shikimithi ve jono alhokimla chosu alhokimla ona kirinshi alhokimla ono no kyu arigena tibaka bas alhokimla chosu kyu lo shilangena o planeti by tipenshan ibo inhi pigivekulo ningo Kutami acele kıtı işi koni ve talunşane ege amqatuna spiritually below average kunogono alho ve tal alho shikimithi vakemu ignorant ve tamlagena timde koy below average kecho pananguye pass markım pamu yukikle kihilani kem kunogono spiritually average kena ve talvegu cho ve talvegim konu average kecho o konu awu khla pofuşibzı ve talangibzı kucho itvebzı alhoplo gyukena Filipin kukuhono missionary kimnalar çosay güljik mu bu bolna efesiye kukovla aloksı ve takulu Küxü kursketi kimi kunono akinyum o ve talvegena average jo average ko geçe average Christian ikemu kunono alaga tokala aloplo itibzu khangena la klayeva gena timbe oye pananguye awu khla above average jo trono alotsaysna bivekulo noye below average kyo noye above average la khangena alotsahibo chilgu ve jonegi noye kili o spiritual status kristolono noye alhogibikin ve jona khaldanam nono ve tamlagim tim shagaye nono akexam shagaye nono kutavgim shagaye ena nono ve talvegim shagaye leichulgu ve jon niye bolan dona alho shikimithi nono ve tamlagilo khagaye alhovla loksukulo nono kutavgim shagaye alhola khaydeno okhnie bipena alho blok khla ide ribu khil bengirono alho sahiba kabes ning shigum to klelani alho no pacha chulgemi kam tsikhala kumughakeu peniu